Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Eki Makada Kumjali Singani Tarani Bandagi, Lisingani Kunitoi Pawada, Manipura Apunba case Lisingama Chanipanga, Marifutara Manga, register Tokibagaloinana, Opium KG, Chamaga Marifumanga, Dasming Mapanama, Pagat Pangamki Haidi. Wafama Singa Si Chatakiba, Raja Sabagi Mepamda, Minister of State for Home Affairs, Nityanan Raina, Aibachero Pishin Kibane. Minister of State Nityanan Raigi Aiba Jerol Aduda Yauba Wafamdi, Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Ekimakada, Kumjali Singani Tarani Panda, Manipura case, Chahum Marifu Mathoi, Kumjali Singani Taramapanda case, Chahum Kuntraganipan, Kumjali Singani Kunda case, Chahum Gasubna Mari, Kumjali Singani Kunmathoida case, Chahum Gayankai Mari Amadi, Kumjali Singani Kunithoida case, Amangaga Taranipan register Tauki, Hairiba Chahi Manga Asida Apunba case, Lishingama Chanipanga, Marifutara Manga register Tauki. Northeast State Singi Oina NDPS Eki Makada, case Kwaidagi Yamna register Tauba Si Assamni, Masigi Hegmathangda, Tripura Amadi Manipuna, case register Tauba Kwaidagi Yamba Statching Oiri. Amarumda Kumjali Singani Taramapandagi, Lisingani Kulumdoi Fawada, Manipurda Puna, Opium KG Chambaga Marifumanga, Dasming Mapanama, Pagat Pangamki. Hairibo Opium Singadu, Kumjali Singani Taramapanda, KG Okum Dasming Nipan, Kumjali Singani Kunmathoida, KG Taranithoi Dasmik Taret Mariamade, Kumjali Singani Kulhumdoida, KG Chamaga Humpumapan Dasmik Ahum Taret Pagat Pangamki. Kumjali Singani Kunama Sungli Singani Kunithoida, Opium Amata Pagat Palakide, Amaromda Kumjali Singani Taramapanda, Nisawina Sizinaba, Tongan Ba tablet, Lak Taruk, Listing Marifu Mariga, Tamangaga Subna Mari, Pagat Kibagaloinana, Kumjali Singani Kunmathoida, tablet listing Taramatoi, Chambriga Tarataruk, Kumjali Singani Kunithoida, tablet Lak Ama, listing Marifunithoiga, Chambriga Nifu Amade, Kumjali Singani Kulhumdoida, tablet listing Mari, Chanipan Yankai Pagat Pangamki, Nakalamaromda Kumjali Singani Taramapan, Lisingani Kunmatoi Amade, Kumjali Singani Kulhumdoida, Punna, Heroin KG, Taruk Dasmik Taruk Pagat Pangam Kibagaloinana, Kumjali Singani Kunithoi Amasung Lisingani Kulhumdoida, Methamphetamine KG, Chamaga, Kumputara Tare, Dasmik Mari, Pagat Kihairi. Leibagasina Mayong Nariba Nisagi Chaitinga Silaksinaba 4-tier Narco Coordination Center and Court Haina Mingthonba Portelama Hangdoklei, Taurangasi Central State Drug Law Enforcement Agencies Amadi, Atay stakeholders Singi Marakta Achetpa Mari Thamduna, Drug Trafficking Amasong, Drug Abuse Laksinaba Honagani, Masigidamak Staramasong Union Territory Singi, Additional Director General Natraga, Inspector General Gi Thakta Leiba, Police Officer na Luchingba, Anti-Narcotics Task Force Amamam Likhatuna, and Court Ki Secretariat Oina, Mathau Pangthokani Haina, Minister Nityanan Raigi Aiba Pakumasina Makatari.